Dr. Ellen Suportanapati, Pak Evento Refere, jika Hanoi kata atau acara hadir di Jogeng Sirania, kalian itu itu tuh Suportanapati, Liu Sirania, acompagnamento no assistir Evento Refere. Ban kelas di rumah kelas medik 155 don A premium pembalap nomor tim manajer mainnya. Bule Madera, nomor star 117, Wang Tim. Ano Pereira, nomor star 44, Gigis Racing Team. Ako Plur, nomor star 267, Haksolong Racing Team. Selin Valentina, nomor star 22, Haksolong Racing Team. Aku Dia, nomor star 10, Haksolong Racing Team. Alessandro Fame, nomor star 155, Hagapiro Racing Team. Jatuh Montero, nomor star 56 RMRN. Moja Martin, nomor star 111 Harvestor. Siginho, nomor star 115 RMRN. Naldo Lai, nomor star 50. Federico Susorejo, nomor star 512 Agapi Olesiti. Carlos Ismail Ismail, nomor star 105 Agapi Olesiti. Victor Andrea Mendoza, nomor star 311 individual. Romano Muniz, nomor star 888 Harvestor. Gio Arroyo, nomor star 08 JG Amin Clark. Sama dengan kasir pada kelas medik 155 Tuna Media. Bayar medik ini diperhatikan ada tidak waktu tidak sekama ya bang saya enam poin. Parle poi delle totale ne entregava equipa di quelli di entregava condizioni bagi parte sparring non parte di dunia appunto poi internet poi il risultato delle nostre passa mai a che fa finale ini ali ini mengkontakkan hari luar dia mampu Starlinha e a ONU e a NATO depois da né depois se produzir mulai level depois também André lagi dia saya itu terbaru sore depois kita hari mulai di mereka dia saya depois Narzal depois hari depan saudara kita ni mau orang hari depan saudara berdiri di bawah foto dan foto e depois pada agora itu não foi falar aqui da fase Iowa Berry para posicionar para pegar a vacina tem algo alai também a primeira da minha itu mau tidak apa dia kita apa kita black sira mau saya apa dia tampola sira mau saya apa di prosesnya sport utama bapak Nusana di biar kata tornada sira apa dulu resultado que dia para dia parte black ini akan agradecer a Pertamina Internacional Timor e o tema Pertamina Internacional Timor Rotres 2023. Ini Pertamina Internacional Timor Servicio untuk Federação Motociclismo de Timor-Leste por comemorar o Valentim Martina Apolo Residual e o presidente Rotres ini Pertamina com São Tomás com Federação Mobilidade Nação Vizinho Indonesia. Mas nós participamos em evento rebelde. Biar kita ketahui lorong darurat dunia, di lorong abang, lorong final, por resultado lorong tidak di lorong abang. Sama apa yang kita mengumumkan lorong abang, lorong histori baiknya, lorong dia baik itu atau pengemoran lorong Valentin, Batinan, Harnulu, Resi, Wala. Sama dengan nama malu seluruh khusus baik itu atau komponen pasti
by event today. Biar kagak paginya malu si Malaysia mau ini, sila mau partisipa, sila mau partisipa hanesan pembalap, hanesan mau sponsor, hanesan mau tim, ini hanesan mau masang. Che lo passerei, mi do due sentire molto. Malaysia, via.
Ada lagi dari kita di kampung, seperti yang masih muda, kita ada negara-negara yang motor putih depan, ini aku, ini polisi yang selamat di negara. Kita
Flores Amomita, mostrar que para timurnya. Então, um garoto segundo. Di pai canta, di pai motocross, motocross. Ini bermain. Kelas bebek. Dua tak campuran 1 15 atau 1 25 Kepala pada satu ini. Benjamin Abino. HB Makni nomor 13 MSG Residin Liga Kilo Lunes nomor 93 MRG Residin Liga Dennis Depreda nomor 222 RRFC Liga Prando Reza nomor 88 Reza Residin Liga Nado Mai nomor 50 Wansi Liga Francisco Dusan Supartires Preda nomor 72 Sunlight Auto Residin Liga Apoplu nomor 267 Absol Residin Liga Romano Muniz nomor 888 Adesso Liga Bule Manila nomor 117 Wati Liga Subesi Preda nomor 24 Kelas Motor Liga F Vietnam nomor 44 Musi RN Liga Dubito nomor 21 RN Williams, Kam Sedang, nomor 299 untuk PFP Residen. Batas bebek 2 traktor 115 sektor 125. Sila pembalap ini sila tamalan hari mau diambil telepon saya blokir. Acara-acara residen Pak Nono Governo, dos Ministérios do Ministério do Esporte Rápido e Cultura, e agora vamos agradecer para o evento nessa família internacional Timor, agora vamos agradecer para os contos que seremos nessa Hantoro, nessa mostra Mandiri, Yamaha ESS, Maxis, vamos para o vamos para vamos para o Univer, Universidade Nomor Bagian Montana ini sesuai area, nomor Bagian JDL 89, nomor Bagian Dong Auto Salas, nomor Max Adias, nomor Bagian Turismo, nomor Bagian Helmi Construction, nomor Bagian Enterprise, nomor Bagian nomor Grafica, Kalibi, nomor Sound Philips, nomor HP Store, nomor Helvia, Star World, nomor Badelos di Musbah, Makar Pro. Namanya Pertamina Internasional Timor, saya ingin mengenai event ini antara bos atau dia dengan juga kali itu satu event Timor kita pakai material kalau tema Pertamina Internasional Timor Road Race 2023. Bagi orang kalau historikan sampai kata orang abad di Agosto akan dorong berhenti bagi yang mampu berjuang. Karena memang Pertamina Operasi ini event ini baik berhutu yang paling kapitol di Timor Leste. Dia kita komplain depan. Dia kita komplain depan Pak Nasruddin. Kita sudah foto kita naik ke lorong buat dari dunia kita ngurus agar kita tenang di sisi yang nomor dunia. Fokus pada mayor dengan paru masalah untuk semua kompani agar kurang semua aktivitas kemudian tidak. Di mana sih? Berparah.
Berapa tema karang setama kaya bagi final ini. Kelas Jermain, kelas supermotor, kelas sejarah ini 250 cc supermotor. Ini terakhir buat bertelis 250 cc. Pembalap Vanessa. Kelas ini pembalap Long Montero. Nomor 448 Montero Brothers. Danilo Gilman, nomor 199 Harvestor. Nesta Bento, nomor 2 Posisian Racing Team. Franco Reyes, nomor 88 Reyes Racing Team. Alderico Jesus Barreto, nomor 512 Hadapiro Racing Team. Alessandro Fame, nomor 155 Hadapiro Racing Team. Gigo Demolis, nomor 506 Pilihan Motor. Aku Vieira, nomor 10 Astro Racing Team. Rico Pereira, nomor 177 Sugu Amor Racing Team. Larson GF Souza Borges, nomor 1. Ya, kakak konten itu pertama dulu kita kami sudah yang meski direktur utama Pertamina Internasional Timor Bapak Denny Harto Wijaya. Akar kato morningnya berdiri Makassar Presiden terhotu tambah naik by evento by aktivitas Rodre 2023 di Pertamina Internasional Timor mestinya menong dapat acara gugatan yang dibuat bahasa Timor dengan tambahnya tema Pertamina Internasional Timor Road Race 2023. Makanya aku sudah tiba sponsornya atas nama Gunung Bayar Event Road. Dan kedua di Universitas Pertamina Internasional Timor Pus dari Perpara Oli berkualitas dari Viet Timur. Nosotros Oli Rua dengan Amboi Pertamina 2 liter. Busi Pertamina Malaysia di Lapong di Pertamina di bawah. Kita pemain nomor
kailangan menutup timur, siya lain. Ini kelas open ini ya, kamarnya mau kudu berodot lebih siya nando. Sama ia nasang begini, pembalap dia uji Kupang, uji Surabaya, uji Bandung, sila mau uji tuan depois ditahan, kita começa di lavar sama sila bersama ia pada kelas open ini ya. Pasca talua, aman dorong final dorong lebih menginisiasi dengan takdir resultado sema saya primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, va ia evento repere, va classe ini. Sama memang agradece David Pastor Valentina untuk kata sebelum usida do Crai Mandiri bahkan nafas mai kamu untuk komissão no federação ele vai apartamento internacional Timor. Pronto.